Dobar dan. Brat mi mlad umrema, ti mene još se Bog drži. Brat mi beše se na kost momak, pa se gore beše prizetio. Ženata mu nekako ljude, ne puštala ga. Ide 2 godine u Zadrugu podea, dok работош. Изкара ga po plevnju leži, a 3, 4, 5 večera ide cijelu nedelju leža. Neće u dom da dojde u nas, ono leži u plevnju. Bata mu nese lep, sirinjek, voda ponese jutra. On dojde, bata sramotane, nemoj da mi donosiš, ja ću si lep kupi, lep se kupuje. Nema da kupuješ kad si pri nas. Ne može mi da dozvolimo ti ideš na rabotu bez rabote i bez jedenja. Lep sirinje, da, s nami beše živa, ona mu natura sirinje i drugo kvoče sa slep da ponese drugo, lep sirinje. On kaže, sramota me, od ljudi kaže da dodim, kaže, u sobu, rekao što je sramota, mi smo si naši, nema kvo se sramuješ. Ja ih belu, pa bata mi se to doselili, pa mužet mi mre, pa sede 2 godine. Neću sad u sobu. Sam čovjek. Drva smo imali i sada se greje, mama. Nema s koga u sobu da pogledne, sam čovjek da nide. I ja dojde, pa mi se moli 2-3 puta. Oni našim ti mi vre više, detenjima nezgodno. Nezgodno kako umeju. A on pa miran, nima da bije, nima ništa. Ni ide po selata, ni kradne da donosi. Kradne, oni ga jure. Vjejovica, što zolde šobuja. Bata vozila do 3 puti u grad, po 200 dinara mu naplatno. Što je ga odjel. On mu dao 10.000 pare da kupi brašno i da nas givrča. To ne ubao. Ti odnem pare pa kao ćeš ti ja vrnem. Pa se skaramo s njih. A te ona sapa Manula joj došla ovdje na... Pa te kao, i senokos mu je bašta. I deda mu kaže, došao u sjetlu. Pa došao, ja ponesem drvata u batnala me sil basamac. Pa ne mogu se spravim kako nosim drvata. Ona se izdiskuje kako bila. Pa ne sam se skobila s nikoga. Na толкова се не шегуй. Прекръсти се и реки само дай на сви здравия. Не ли така? Не съм išla 30 години, когато съм дошла. 29 вчера, сега 30. От колко съм дошла. Не съм ушла никome ни Нил, ни Ливада. Майка ми е водила в Даницу маленко. Još u školu не ила. Pa ni vodanica daleko, a nju strah da ide sama. Da ponese tvrdje. Vodanica s njim ide, ja kad zaspim, meni ne budi vodanica. Samo nju da ne je strah. Da dojde voda golna. Ja u se ti rekao, nane sad ću odnese i vodanici i mene. Ne boj se, sine, ne boj, ja sam 60 godine kad sam došla, ne ti vodanicu voda nosila. Kad ti kao ja odmah večeramu, ja si zaspa dete. Nema, pošli, ima pa još podala koja vodanica od nas. Pa došli do Goga i baba Keva. Dole vodata gole mače, stradali ti odnese do ideš. Čok, ja se razbudim. Lele nane koji ide sa. A deda Goga kaže i baba Keva. Ne boj se milice Goga i Keva. Ама клопет и бол каже да дойдат предница и воденица занели нас. Па при нас Нана отнела дрва. Намнела доле дрва. Накладе огън. 8 нуши. Па си заедно дойдомо. Па има пред нас, има църква. Или църква, маленац.
Pa sve onaka dobrjama na jedno mesto kako kinuto. Ja ne smijem da krenem. Odenat. Baba ćevam uze pod mišku. Ja kažem, će me vrliš, babić. Pa ako vrli moju krunku nas tebe, će da mi tebe. Što se bojiš, kaže, neću ja da vrlem. Ja imam deca. 3 čerke, on kaže, kako bile. One, a ovo malinko, kaže. Rekao, mi drugujemo s nju. Pa vi si živujte, a ja nemate drugi. Ja sam žena domaćica. A ja dete, pa me boje strane, sam ti poznavala. Ako smo selo dete, gdje sam išla. A ona kaže, ona je srmgljiva, ona sad, ko zna ko premisli, kaže. Dete, još u školu ne idu. Pa je me redila, čere, nemoj čovjeko ko se skaraš, ako ide s volove, ti njemu nema da ličeš. A na volove ti se ličeš ko treba, dobar dan ili kako li. Teka je mučila, a za krađu, kaže, krađa je kratka ma slatka. Teka je me redila dete i vodenicu kad čovjek sipe da ju ne zatiska. To je najgore, kaže. Nemoj čeri drvo kad se kalemije da ga ne igra. Učila je me, ja sam bila malinka, ma sve sam zapamtila ko je me učila. A baša mi kaže, posle Manuša da predila pletu, ona me uči. Na drvene igle sam plela kolanče od metlu. Nemam igla, ona od metlu mi na mesti da me uči da znam da robotim. Jer ona deše, ja sam 8, majka mi go džadeta rodila, ja sam 8. 4 domrela, 4 smo živi. Kaže, ja sam paterna žena. U 31. došla sve ona u vodenicu i šle, one ni šle. Ona umre pred nje, one se stadaše. Vlačilo, ne razbirala se od nje. I otide. A baša mi u umre, ja sam bila na 14 godine. A majka mi živi pod njega gođa. Ima ona 3 unučeta, jedna u Niš, starata, jedna u Zrelušu, jedna u Dimitrovgrad. Svjeđe je nana iskupala i iskuvala. Pa ta starata, ako sjednemo da jedemo, ona sjedne, drugo da zaboravita sjedne. Pa kad se sasjeti, aha, vi ste mi sedli do babu. Svi rastarije da se ona sjedne. Dok god je umrala, sve pri nju ležala. Neto dvoj. A Mileva druga. A vam idem donosi kad je kod ju baba negovala. Idu u Lukanju u školu. Pa Mileva od Portugalka pržena. A majka mi, si ću ti, ko mogla, kao se premalo. Ona od Portugalka pržena, a Tuzarka ne davaše zor. Ko ima babu tako? Po stara porazbira. Ona ne razbiraše Mileva. Pa kao od Portu dojde Lukanju, od Portugalka pržena. Ko će prženo mi zakoljemo? Siromasni ljudi bili, nismo bili jedan. Prasa ranimo do Svetiljanice, dok mi to ni koljemo ga, nema spo. Sad tu se rađa, tam se ne rađa. Ni žito, ni slabo. Rađa samo slabo. A tu se rađa i kompiri, vasulji, sve. I tam nismo bili bez kompiri ili vasuljama, nekako tu. Gotovo je da si ide. Ja ti prekažam mnogo čekaj.